Jedina priča na koju se oni pozivaju, eto, možda nismo najsposobniji, ali smo bar pošteni. E vidite, niste ni pošteni. I to ćemo dokazati kroz ovu kampanju. Dobrodošli u Špica specijal. Danas je s nama kandidat za gradonačelnika Zagreba i prvi čovjek platforme Servus Zagreb, Davor Bernardić, koji je u anketama najbolje plasiran koji izazivač aktualnom gradonačelniku s lijeve strane političkog spektra. To je bar bilo dok se nije javila Marija Selak-Raspudić, ili tako sad? Ili... Pa vjerujem da će i ona dobiti priliku da me podrži u drugom krugu. Odlično. Ona je više na desnom dijelu i prema tome neka tako ostane. Ovo je posebni format podcasta Špica s Macanom u kojem vodim jedan na jedan razgovore s kandidatima za lokalne izbore. Zanima nas tko je kandidat, zašto se kandidira, kakve promjene želi Zagrebu i koja rješenja nudi. I vjerujem da ćemo dobiti sve kandidate za one bitne kandidate za gradonačelnika i gradonačelnicu Zagreba u studio, pa ako ćete moći čuti od njih izravno kakvi su, što su i što nude. Davor, ono što je netipično za tebe, ti si fizičar. Znači, čovjek s diplomom iz fizike u politici. Tako je, kasnije sam još završio 2 mastera, doktorirao, radim na PMF-u. Ono što me uvijek u životu pokretalo su rast i razvoj. Dakle, ja sam rano ostao bez roditelja i sve što sam u životu radio morao sam Koliko rano? Pa, relativno sad, 18 godina mi je tata umro. Dakle, i sve što sam u životu radio morao sam biti 3 put bolji da bi bio društveno prihvaćen. I u sportu, i u košarci, i u školi, gdje sam prolazio dobro, i na natjecanjima. Znači imao si prosjek 4,95. Imao sam vjerojatno osjećaj možda i manje vrijednosti u djetinjstvu i znam da mnoga djeca to imaju i ono što me zapravo motiviralo je da nešto zaista dobro napravimo za društvo, kako bi svako ko u ovom gradu je rođen i u našoj zemlji na neki način odgaja, se raste, jednostavno dobio priliku da pronađe svoje talente i da to stavi na neki način, da ih se prepozna i da jednostavno od svog života nešto napravi. I to me do danas pokreće. Dakle, jednostavno želim da talentirana djeca, ali prije svega svi oni koji imaju želju neke stvari mijenjati, imaju određene talente, dođu do izražaja, zato moramo mijenjati i općenito društveni okvir. Ali misliš da ti je možda mana to što si fizičar? Dakle, ti si ko ja sam inženjera elektrotehnike, mi smo realisti, kao rekao, na zemlji smo, nismo ljudi od nerealnih stvari, pa onda ti vjerojatno često znaš reći isto, pa ovo ne stoji, ali kao političar često moraš govoriti stvari u koje malo dižeš, onako pumpaš i malo više. Je to malo iskrivljeno, ali ako imaš viziju, imaš nekakav smjer u kojem želiš ići, a jednostavno moja želja da ovaj grad zapravo postane jedno od najboljih mjesta za život i da privlači moderne industrije, investicije, pametne ljude, da postane zaista pravi europski metropolitski grad u kojem će ljudi htjeti dolaziti, jer imamo jednu od najboljih klima u svijetu, imamo definitivno blizinu mora, blizinu planina, dobar prometni položaj i nema razloga, budući da imamo i staro sveučilište, dakle imamo sve preduvjete da imamo uspjeh, da ljudi bježe iz ovog grada samo zato što si ne mogu priuštiti krov nad glavom, zato što ne mogu svoje dijete otvorati u vrtić, zato što ne mogu si naći adekvatan posao, jer nismo doveli one industrije koje smo trebali dovesti da ljudi jednostavno kroz karijerni svoj put mogu napredovati na toj karijernoj ljestvici i raditi svoj posao, tipa ne znam, doći sa razine glavnog inženjera na razinu CEO-a neke tvrtke. I to je ono što moramo mijenjati. Dakle, mene motivira isključivo rast i razvoj cijeli život. Zato sam i upisao fiziku, uzor mi je tad bio Tesla, dakle prije davno kad sam praktički bio klinac i kako sam počeo učiti fiziku, jednostavno htio sam da nešto veliko napravim u životu i putem, potpuno slučajno, kako sam upao prvo u gradsku skupštinu, a onda u Hrvatski sabor, život mi je otišao u tom smjeru da sam se de facto počeo baviti politikom. I sad jednostavno cilj mi je da ostavim neki trag. To je jedini moj motiv za bavljanje ovim poslom. Ljudi kažu nisi normalan. Zašto? Zato jer postoje brojni fizičari, moji kolege tipa koji su završili PMF, koje, na primjer, voze s helikopterima u JP Morgan na Wall Street. Ima i toga. Dakle, novac me nije nikad pokretao. Ono što me pokretalo je upravo želja da u ovom društvu napravimo nešto dobro i nešto veliko. Da ti bi bio onda drugi fizičar, prvi je Puljak, nije kao gradonačelnik. Je, pa evo vidite, Puljak je uspio postati gradonačelnik i vjerujem da će neke stvari promijeniti. Fizičara je dosta. Angela Merkel, na primjer, bila fizičarka, vodila je Njemačku. I ugasa nuklearke, to je najveći apsurd.
To je taj europski val zelene agende, apsolutno, koji je po mnogo čemu diskutabilan, ali mislim da je Europa napravila tu jedan shift da se kompletna ekonomska paradigma kreće u smjeru održive ekonomije i okoliša. Jer to se u konačnici mora napraviti. Ta transformacija se mora napraviti kao što je, na primjer, najveći ekološki projekt u Zagrebu, renaturalizacije Save. Dakle, to nije riječ o gradu na Savi koji će inicirati to da tamo nikne nekakav Manhattan i neboderi. Uopće se ne radi o tome, nego Zagreb jednostavno zbog razine, erozije tla, znači savskog korita, gubi pitku vodu i za 10-15 godina ti naši zdenci kojih ima 30 u 7 zagrebačkih vodocrpilišta bit će niski sa razinom vode, imat ćemo, na primjer, probleme s pitkom vodom kakve ima Istra u sred sezone. I zato je nužno napraviti grad na Savi, retenciju, dignuti razinu Save, napraviti ju stabilnom, a s druge strane u pojasu kanala napraviti praktički novi grad i to će omogućiti da Zagreb bude jedno od najvećih ekološki održivih, dakle kad su u pitanju zelene politike, gradilišta u Europi. I taj projekt može dobiti i europske fondove, ali definitivno se ne može napraviti bez potpore vlade. Dakle, jednostavno bez potpore vlade, Hrvatskih voda... Pa koji stadion u Maksimiru je to isto? Znači, nema stvari koje ne možeš... Stadion u Maksimiru zapravo i nije dobio formalnu potporu vlade, mislim, svi znaju da je to magla. Dakle, došli su Tomašević i Plenković na presicu bez jednog komada papira. Ko je veću maglu pušta, Plenković ili Tomašević? Pa ja ne mogu, mislim, to je nekakav spin, ja bih rekao. Vidim da je HDZ isto sad na jumbo plakatima izvijestio da oni grade stadion u Maksimiru, Tomašević se hvali da on gradi stadion u Maksimiru. Ali se nisu dogovorili onda ko je koga rasturio, mislim, u stadionu, na stadionu. Pa oni su poslali jedan list papira, ovako, u gradsku skupštinu, na kojem piše da će se u budućnosti nekakvoj osnovati firma koja će rušiti Maksimir. Nikakvog ugovora o financiranju, rokova financiranja, osigurana i 1 euro centa u gradskom proračunu, niti u projekcijama proračuna za sljedeće godine. Dakle, magla. Čiribu, čiriba. Tomašević prodaje priču, mi ćemo za 3 godine srušiti stari stadion i izgraditi novi. Pa zašto lažeš? Pogotovo oko Zagreba, oko Svetinje, kad to nije istina. Samo vam je procedura izgradnje stadiona, tipa urbanističko-arhitektonski natječaj, koji još nisu čak ni raspisali, 9 mjeseci do godinu dana. Nakon toga projektna dokumentacija, lokacijska dozvola godinu dana. Nakon toga glavni projekt izvođenje radova, to jest odabir izvođača radova, ali godinu dana. Hoćeš reći... 3 godine izvođenje radova. Dakle, ispod 6 do 7 godina se to ne može napraviti. Jer su barem pripremili stadion Zagreba da se može na njemu igrati u međuvremenu? Mislite u Kranjčeviću? Pa eto, vidite da svom silinom idu radovi. Ma nije se još ništa pokrenulo. Radi se, znači, kompletna priča oko Tomaševića je jedna velika opsjena. Dakle, ljudi jednostavno nisu ništa radili 4 godine, maknuli su sve stare Bandićeve projekte i onda u panici pred izbore su izvadili te Bandićeve projekte iz ladica i sad pokušavaju nešto realizirati. U međuvremenu im je za projekt, dok mladi ne mogu kupiti svoju nekretninu u Zagrebu, jer su nekretnine otišle i koštaju po 3,5-4 tisuće eura po kvadratu. Dobro, ali realno ne mogu oni utjecati na... Mogli su, kao što mi predlažemo, priuštivo stanovanje. Dakle, grad gradi zgrade, stanovi 5 eura po kvadratu za najam i 1700 eura po kvadratu za prodaju. Njima je za gotovu zgradu u Podbrežju istekla građevinska dozvola. Dakle, takav šlamperaj. To samo pokazuje da ih baš briga za ljude. A što se tiče Kranjčevićeva je napravljena 1921. Zagreb je tada imao 75.000 stanovnika i ta lokacija je praktički bila na periferiji. I sad guraju bez parkinga, bez jednog parkirnog mjesta, stadion praktički kapaciteta ko Zagrebačka arena, znate kakva je tamo gužva, u špici kad su koncerti ili utakmice, sad tu guraju u centar grada bez parkirnog mjesta, susjedima pred nos, umjesto da se tamo napravi velik park, a da se cijeli stadion, dakle alternativni stadion izmjesti negdje drugdje. Tamo će utrpati zelena stranka 13.000 tona betona. Mislim, to su takvi diletanti, to je dosad nezabilježeno u hrvatskoj povijesti, političkoj povijesti. Ja se dugo bavim politikom, ali ovo još nisam vidio. Ali ovo baš da se nastavim na to da se dugo baviš politikom, točno se vidi da imaš to iskustvo saborskog zastupnika, bio si predsjednik gradske skupštine, znaš kako idu procedure, znaš kakva je problematika, znaš koliko realno za nešto treba vremena. Dugo se tim bavim, to je jednostavno tako. Dakle, morate biti realni u tom poslu. Ja nikad neću fizičar si, To je možda malo i problem. Kad si fizičar, onda znaš koliko nešto traje i ne želiš ljude ne možeš stisnuti vrijeme ne možeš stisnuti. Ne možeš, pa grad na Savi nije projekt od jednog mandata. Ali željeznica, na primjer Cug u krug, prigradska željeznica je. Zašto? Zato jer pruga već postoji. I vi se možete kompletnom trasom pruge
provesti i možete praktički od Dugava, ja sam u Novom Zagrebu blizu Svete Klare, što mi je cilj da jednog dana samo dođem, izađem iz svoje zgrade, odem na željezničku stanicu i dođem na glavni kolodvor za 6 minuta. I da stalno vlakovi idu u krug, da ne misliš uopće. Apsolutno. 15 minuta do zračne luke, Kozar i Bog glavni kolodvor, 11 minuta. Ti si poznato lice, si nositelj platforme, ali u toj platformi, u servu Zagrebu postoji puno ljudi. Vidio sam te plakate koji kažeš ja imam ljude koji znaju što hoće i što treba napraviti sa Zagrebom. Apsolutno. Zoran Veršić, bivši prodekan arhitekture za energetsku učinkovitost, Zdravko Jučert, predsjednik HIS-a, Hrvatskog inženjerskog saveza za grad na Savi, Stanislav Bilinski, stručnjak za željeznicu i metro, Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, Vlado Šola, dakle naš sportaš, imamo jak savjet za sport, Ines Kovačević za socijalna pitanja, Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za energetsku učinkovitost, jednostavno zato jer želimo napraviti... Dina s vama ili nije? Dina Dogan, apsolutno, šefica i stručnjakinja za financije, profesorica na ZŠM-u i još mnogo ljudi. Dakle, hoće oni ići na listu svi? To će onda biti jaka lista ako oni idu na listu? Ili kako je ići će jedan dio ljudi koji će htjeti ići na listu, naravno. Da. Lista će biti jaka. Mislim da smo mi u ovom trenutku najjači tim, uvjerljivo. Dakle, ne želim se uopće uspoređivati sa Tomaševićem i njegovom podkapacitiranom ekipom. Mi smo za njih NBA liga. S druge strane imamo najbolji program. Dobro, nije teško pobijediti Tomaševića u košarci, ne? Da, to sasvim sigurno, ali mogu vam reći, puno bolje igra košarku nego što vodi grad, ne? Dobro, ajmo dalje. Šta reći? I tako da imamo najbolji tim, najbolji program, mislim, tužno da nije smiješno, ne? Ok, ali što su... Ok, moramo, mislim, moje je da ipak kažem, znači, ne može proći 4 godine da nisu ništa napravili. Dakle, činjenica da su dobili grad u dugovima, bili su velike rupe u proračunu, ok, spasila ih ali inflacija ih je spasila, zatvorili su te rupe, funkcioniraju. Pa nisu zatvorili rupe kad su digli 450 milijuna eura novih kredita za grada, za holding preko 300 milijuna eura. A trebalo je refinancirati one Bandićeve dugove. Ali nije trebalo založiti dječja odmarališta, najvrijednija gradska zemljišta, platiti penale za izlaz iz koncesije. Dakle, oni su doslovno ko raspi kuće, uzeli stambeni kredit, na primjer na stan, poplaćali neke račune, jedu i piju na račun grada, 2 godine će to proći. Dobro, ali nisu dobili baš u ono sređen grad. Mislim, dobili su grad nisu dobili sređen grad. Dobili su bankrotirani grad, realno. Ali su ga dodatno zadužili. Dakle, ne da je laž da su oni vratili dugove. Ne, oni su napravili nove dugove. Oni su sad, kažu, u holdingu vratili 100 milijuna eura dugova, a dignuli su 300 milijuna eura novog zaduženja. Ali to se tako radi, ali moraš se... Pa da, ali zašto lažeš onda? Zašto nisu rekli, majstore, digo sam novi kredit. Ali oni su političari, ti si fizičar. Pa zato kažem, ja u tu priču ne vjerujem, pa ne možeš mene lagati i praviti me bedakom jer neću im to dopustiti. Dakle, mi ćemo ih prokazati i raskrinkati u ovoj kampanji da sve što su obećali, apsolutno su lagali. Oni su samo... Ali obećali su da neće krasti i ne može se reći da kradu. Mislite sad me pitate gdje je 2,8 milijuna eura sa hipodroma za fiktivne zaštitare? Mislim, je li to sad? Ja vidim da su oni to dosta otresli. Apsolutno, ja sam uvjeren da sigurno Nobilo, koji je jedan ozbiljan odvjetnik, ne bi ulazio u taj slučaj da ne postoje ozbiljni dokazi. Ja sam dobio dramatično pismo zaposlenika i riječ je zaista, ja živim blizu hipodroma, da tamo nikad u životu nisam vidio zaštitare. I sad mi neko kaže da ih je cijelo vrijeme bilo 100 dnevno. Nemoguće. Dobro, imali smo priču sa Milom Kekinom i ostalo, pa se pokazalo baš i više od priče nije bilo ništa na kraju, ne? Na cijelom. Tako da ja to ne znam šta će se na kraju pokazati s Milom Kekinom, niti se time bavim, ali ono što je indikativno u ovom slučaju da Tomašević nije odgovorio niti na jedno pitanje, gdje su pare u tom konkretnom slučaju. Dakle, 2,8 milijuna eura su potrošili na fiktivne zaštitare. A pitat ćemo kako dođe. Ako dođe, pitajte ga jer do sad još nije odgovorio. Dakle, oni su realno naučili funkcionirati, zato jer oni godinama, ta ekipa naravno, oni realno nisu bili u nikakvom realnom sustavu, nego su godinama funkcionirali tako da cuclaju, muzu, uzimaju novac iz udruga. Dakle, udruge su jednostavno prikazivale određene fiktivne stavke za nepostojeće usluge, to su plaćali. Oni su radili nekakve izložbe urbane kulture, niko nije vidio ni jednu izložbu. Ja ni jednu izložbu njihovu koju su organizirali nisam vidio. Ali demantirali su one Farmeg lista i to nešto su demantirali. Kako mogu? Pa jel vama suludo
Jel vama suludo? Pa meni je to ispod svakog nivoa. Da oni performansi njihovi gdje se valjaju goli po podu, dobivaju po 200.000 eura za godišnje funkcioniranje, a udruga tigrova, branitelja iz Domovinskog rata, gdje je poginulo 400 hrvatskih branitelja, heroja za slobodu naše zemlje, njima za organizaciju proslave daju 1.000 eura. Pa kako ih nije Dobro, ali pustili su Thompsona na hipodrom, aj? Pa pustili su Thompsona jer da su mu zabranili da dođe na hipodrom, to bi bio opće narodni revolt prema toj vlasti. Zašto onda nisu zabranili, ne znam, tim nekakvim folk izvođačima, izvođačicama da dođu u arenu? Pa ne možeš nikom zabraniti, ljudi imaju svoju publiku i naravno Thompson je poznati hrvatski pjevač, ima svoje pjesme i pjesme su dobre, bez obzira na sve. Kogod dobije izbor, bit će veliki izazov logistički izdržati taj koncert u Zagrebu. 500.000 ljudi na tom prostoru, par dana... Pa vidite da uvježbavaju već fiktivne zaštitare za taj posao. Ok, dobro. Oni su, ne samo da uvježbavaju, dakle ti zaštitari su naoružani do zuba, jer oni su 100 zaštitara dnevno čuvali na hipodromu koji su naoružani do zuba pod punom ratnom opremom, prema tome mislim da će se ti ljudi dobro pripremiti. Za Thompsona će morati biti pravi zaštitari. Ne, to je delicija. I plaća ih organizatora. Ja mislim da je to za ovog Kostu Kostanjevića, direktora hipodroma, prava poslastica. Kad on skuži koliko je to zaštitara u igri, samo imam lošu vijest za njega, on će prvi biti smijenjen i tamo neće ostati. Dakle, odmah 1.6. prvih koji leti je Kosta Kostanjević, jer ovo što je napravio na hipodromu sa zaštitarima, 2,8 milijuna eura u džep, direktno u privatni džep, to je nezabilježen skandal i sramota. Ali to bi bio onda prvi, da, realno, kako se sjećam, to je prva neka, ako se pokaže stvarno, bila prva neka velika afera financijska, ja sam im otvorio 10 afera, velikih afera, namještanje natječaja za podzemne spremnike. Nakon toga napravili su rupu od 90 milijuna eura u gradskoj plinari. Pa zašto je plinara u dugovima i zašto je izgubila pola kupaca, pola klijenata? Zato jer su digli cijenu za plin, zato jer su napravili rupu od 90 milijuna eura. A zašto su napravili rupu? Zato jer su onaj plin za cent, ako se sjećate iz afere, oni plaćali 106 eura po megavat satu. U vrijeme dok je Frane Barbarić plaćao 43. On je morao otići zbog 43, a niko iz plinare nije otišao za to 6. To je skandal, katastrofa. Onda trostruko plaćanje odvjetničkih usluga. Priča oko pročistača. Pa evo, neki dan je pisalo u jednom tjedniku da upravo DORH je uzeo tu kompletnu dokumentaciju iz grada. Oko pročistača. Pa ne možeš za istu stvar... Ali taj pročistač je proklet. Mislim, ne možeš za istu stvar platiti 3 put iste odvjetničke usluge. Uh-huh. Evo sad idu na jednu vrstu pravnog savjetovanja, sad su trebali na skupštini to progurati, da praktički daju firmi koja ih je savjetovala u slučaju pročistača dodatnih 480.000 eura. Pitam se za šta? O čem pričamo? Dakle, oni su to da je to odvjetničko društvo, Škurla, Durmić i Spajić, kaže da će trošak izlaska iz koncesije koštati, pazite, između 38 milijuna eura i 485 milijuna eura. Pa taj ugovor nije u korist grada Zagreba, sam koncesijski, tako da izlazak će biti skup, Izlazak je već skup, oni najavljaju ali barem 190... Ali to je neko davno isto potpisao tako krivoga. Ali znate koliko je bio ostanak u koncesiji? Dugotrajna vrijednost financijske imovine? 80 milijuna eura. 107 milijuna eura je bio izlazak. Dakle, po vrijednosti knjiga, ako se gleda dugotrajna financijska vrijednost imovine. A oni sad to plaćaju 200. To znači da su direktnu štetu napravili 90 milijuna eura. Ali ti si... Znaš koliko si ti brojki sad nabrojio? I niko neće ništa zapamtiti. Mi ćemo ovo titlovati, ali neće niko zapamtiti. Ajmo mi reći ovih par... Ali 4 godine prije kraja to radi, to pokazuje samo da su... Mislim, oni su upetljani u hrpu afera. Dakle, ove konji i hipodrom je tek vrh sante leda i to će se pokazati. Dakle, pravosudni epilog je neizbježan, samo je pitanje kada će se dogoditi. Ali slušaj, oni su sad, po onim anketama, oni imaju bar 40% sa SDP-om. Dakle, ipak barem 40% birača... Pa to je žali Bože. A dobro, ali ne možeš promijeniti birača. Okay, dakle, 40% birača ipak misle da oni rade tipa bolje biti pošten pa i krivo radio. Kako pošten? Gdje je 2,8 milijuna eura u aferi Hipodrom? Zašto su plaćali 100 fiktivnih zaštitara? Dobro, ali po našim informacijama javljaju nam se ljudi, to nisu jedine zaštitarske usluge koje su plaćale fiktivno. Stalno dolaze sad neki novi podaci na mail. To ćemo vidjeti, ja sam isto... Hoću vam reći, naš zadatak i moj zadatak je da ih raskrinkam. Dakle, da raskrinkam da jedino što nisu pošteni. Jer ako počnete pričati da ste pošteni u politici, prva sljedeća rečenica vam je neke institucije pravne države rade svoj posao, što će uskoro pričati. Tomašević nije odgovorio ni na jedno pitanje.
Ok, a pitat ćemo ga tu isto kad dođe. Mene isto me Traži još zanimaju papire. odgovori. Kosta mu priprema papire, ne? Ajmo jajiti, idemo, već smo u drugoj trećini, jako si dobro, vidi se da si u materiji, da mislim, to radiš svakodnevno, mislim, i ko zastupnik u skupštini, zar ne? Ali dugo živim ovaj grad, ja živim Zagreb, ja sam na neki način od 20 godina vezan uz gradsku politiku. Dakle, ja znam u gradu praktički sve. Od granice praktički svakog mjesnog odbora do toga koliko Zagreb ima cijevi, slivnika. Hoće ti dobiti karta protiv Marije Selak Raspudić? Ona o tome ne zna ništa. Mislim, ona se to će izazov biti za nju, Pa ona se kandidira zbog nacionalne priče, ali to nije dobar motiv. Dakle, ljudi žele neko ko treba voditi grad Zagreb, a netko ima neke karijerne planove za kasnije ulazak u parlament. I zato je njen ulazak u ovu utrku, ja mislim, najviše pozdravio Tomislav Tomašević, jer je ona skrenula priču na ideologiju i oni će se ideološki prepucavati, a ključna borba je borba za standard, život ali to ljudi u gradu Zagrebu. Hoću pitati, dakle, a neka kažemo da je 50-55%... Praktički je njen ulazak zapravo pomaže Tomaševiću. Tako da je glas za Mariju Selak Raspudić u ovom konkretnom slučaju, kad ona nema pojma o komunalnim temama, glas za Tomaševića. Ajmo vidjeti, jel nema pojma, ali nema iskustva kao ti, nego je, ajmo reći, ako je većina birača, dakle pola je barem nezadovoljna, to znamo po svim anketama, ali vas je puno na tom terenu. Prvo, da li razmišljate o nekakvom objedinjavanju i druge strane, kako ti misliš odskočiti od drugih? Jer sad vas je Herman, ti, Lovrić, Kalinić, Selak Raspudić, ili tako, na 50%. Znači, svi će, tu će... Kak mislim odskočiti. I Jonjić. Dugo sam trenirao košarku, igru sam A2, mislim da imam i najbolji odraz što se tiče odskakanja. Ali nije u tome poanta. Koja je poruka biračima? Što želiš reći? Zašto bi tebi trebali dati glas na kraju? Birajte znanje i iskustvo, a ne eksperimente. Eksperimenata nam je dosta. Hrvatsku i Zagreb je to jako puno koštalo. Birajte najjači tim, a ne diletante. To je ključno. I birajte one koji imaju viziju kako riješiti probleme. Imaju terminski program kako realizirati određene stvari u Zagrebu, a ne ovi koji vrte PowerPoint prezentacije ko što Tomašević vrti. Mislim, evo, ne znam, razmislit ćemo nakon izbora možda da ga zadržimo u gradu Zagrebu ako ne bude imao posla, da slaže PowerPoint prezentacije, to dobro radi Tomašević. Dobro, ali opet je ovo prepucavanje, da sam ja na cesti, da sam ja Zagrebčanin nekakav koji te pita zašto baš da tebi dam glas. Što ćeš ti napraviti za mene? 20 godina se bavim gradom, imam dovoljno znanja i iskustva. Ali koji su to projekti? Što ćeš? Hoćeš riješiti konačno smeće? Hoćeš riješiti smeće? Apsolutno, jedan od ključnih problema, dakle, bez krova nad glavom sve je suvišno. Nama se 1000 ljudi godišnje iseli u Zagrebačku županiju, zato jer je Tomašević nametnuo najveći porez na dohodak. S druge strane nije napravio ni jedan stan priuštivog stanovanja, ni na jedan način intervenirao u cijenu nekretnine. Znači, priuštivo stanovanje? Priuštivo stanovanje, 5 eura po kvadratu za najam i 1700 eura po kvadratu za prodaju, za sve one koji su kreditno sposobni. Ne smijemo zaboraviti da ima jako puno ljudi koji nisu kreditno sposobni, a treba im krov nad glavom. I to moramo napraviti u gradu da ljudi ostaju. Znači njima daješ najam. A snizit ćemo dodatno cijenu najma u dogovoru s državom i sveučilištem kroz izgradnju studentskih domova, jer 4000 studenata svake godine ostane bez mjesta i s druge strane izgradnjom domova umirovljenika, jer preko 10.000 umirovljenika čeka na svoje mjesto u domu. A s druge strane taj svoj stan u kojem sad žive bi mogli dati na najam. Dakle, nama je cilj jeftin život u Zagrebu, a ne najskuplji u Europi. Ko što je u ovom trenutku, pogotovo ko što je narastao zadnje 4 godine. Što ćemo sa smećem? Dakle, smeće, odvoz svaki 48 sati, obnoviti vozni park, kupiti multifunkcionalne kamione koji mogu sve 4 komponente otpada odmah utrpati i s druge strane konačno početi centar za gospodarenje otpadom, odnosno izgradnju energane na 2 ili 3 potencijalne lokacije. Znači ti si za energanu, ne? Ali koja je alternativa? Pa po ovom Tomaševićevom planu nije ništa izložio, dakle on priča da će stvari završiti za 3 godine, a cijeli plan ozbiljne zemlje i ozbiljni gradovi poput Kopenhagena su radili minimalno 8 godina. Dakle, prodaje nam bozu, prodaje nam maglu, spina, farba građane, jednostavno čovjek patološki laže. Imate sad situaciju da mi moramo riješiti problem smeća. Dakle, to je condicio sine qua non. Po njihovom planu, bez energane, 140.000 tona miješanog komunalnog otpada pada na 100. Praktički ostaje više od 2/3. Pa di ćeš 2/3? Pa nećeš napraviti novo brdo, smetlište u Resniku. To je neprihvatljivo. Dakle, mi moramo riješiti problem strukturno. Nova sortirnica, Energana ima Beč, Energana ima više i Beč, sve je riješio. Ima svaki normalan grad. Dakle, svaki normalan grad ima energanu. Dakle, to je nužno napraviti u gradu. Samo je pitanje lokacije. O lokaciji se treba izjasniti struka. Ti si zove vrećice, da, ne? Ukidaneš? Vrećice su bez veze. I bez njih, znači, ključno je odvajanje.
I ključno je zbrinjavanje otpada kroz sortirnicu, biokompostanu i redovni odvoz, pogotovo biootpada. Zašto? Zato jer to smrdi. Doma to smrdi. Vi to morate izvesti redovno, da vam to kamion redovno pokupi i sve te komponente otpada. U kojoj ćete vrećici izvesti miješani komunalni otpad, dragom Bogu svejedno. Oni su uveli plave vrećice da nekom pomognu financijski, naravno. To isto treba gledati s dozom. Dobro, ali rezerve. poskupili su realno od smeća, to bi jedan način da poskupuje. Ali trebalo ga poskupiti, godinama je prejeftin, ne? Nije stvar u nego u kvaliteti usluge i izvršenju usluge. Dakle, opet fiktivno. Oni kao što muljaju s tim fiktivnim udrugama, s fiktivnim zaštitarima, tako imamo i fiktivne tramvajske linije i autobusne. Naprimjer, neki dan 20 tramvaja nije napustilo okretište i nije izašlo na tračnice. Tako i ovdje imamo fiktivni odvoz otpada. Realno bi se otpad trebao odvoziti, naravno, po određenim komponentama. Jel tako? Znači 2 puta tjedno, jednom tjedno, jednom dvotjedno. S druge strane, mi i kod njih imamo situaciju, ti kamioni ponekad ne dolaze i 2 tjedna za ono što bi trebali 2 puta u tjednu. Prema dobro, tome, znači rekao si, tu je onda ostaviš promet sa tim vlakom u krug, cug u krug? Nije samo to. Dakle, promet su važne intervencije u širenje tramvajske mreže, gradsku željeznicu, početak studija za metro, ali to je projekt od 3 mandata i ono što je ključne gradske arterije se trebaju sagraditi. Kao i 2 nova mosta. Dakle, ključne gradske arterije. Primjerice, na zapadnom dijelu grada sigurno treba do Šoljanove produžiti priču i treba od Horvaćanske izaći na zapadni Janonski most, to je prioritet. Na južnom dijelu grada produžena SR Njemačke ide. A tu se svi slažete, ta 2 mosta trebamo, ne? Ta 2 mosta trebamo, kao treba i pješačko-biciklistički most koji bi povezao Jarun i Lanište. Jer taj most, na primjer, udaljenost je svega 300 metara da bi stanovnici Novog Zagreba praktički mogli iskoračiti na Jarun, na jednu sportsku rekreacijsku zonu savršenu, koja je praktički odmah u njihovoj blizini. Onda trebamo ulicu Prisavlje završiti, onda produženu Vatikansku. Ona će stvoriti uvjete da se praktički Avenija Dubrovnik rastereti i da imamo unutarnji ring, kasnije u produžetku. Dobro, ne možeš im ništa prigovoriti, ne možeš im baš prigovoriti da nisu ništa, zar ne idu sad na Sarajevskom sa tramvajem i idu preko Buzina, ali idu, konačno su krenuli raditi kada idu prebaciti Buzin. Da nisu stavili projekt u ladicu od pokojnog Milana Bandića, tramvaj bi bio gotov prije 2 godine. I ovaj Buzin, za Buzin je problem to što je tek država, znači prošle godine, završila svoju trasu vijadukta. Dakle, to je pod hrvatskim cestama, da. Dakle, oni su morali završiti taj priključak. Ali tramvaj je mogao doći prije 2 godine. Dakle, zamislite samo da nisu stopirali projekte. Zamislite da im nije istekla lokacijska dozvola za zapadni... novaca, bio je grad bankrotiran, ali dobro, nećemo sad u temu. Kako nisu imali novaca? Pa nije baš pa dobro, nikad izdašniji proračun. Ne, sada, ali onda na početku mandata... Tomašević je pričao o investicijskom bumu, o tsunamiju, o velikim evropskim sredstvima. Koristili su jako velik novac iz evropskih fondova, a svi realno znamo da je to bilo prodavanje magle, zato jer im je uspjelo propast. Znate koliko? 571 milion eura evropskih sredstava. Dakle, ko da si ruke uz tijelo i lopta te pogodi i lopta padne. Znači, to je strašno. Dakle, 571 milion eura evropskih sredstava im je uspjelo propast. Vidim ja da mi moramo organizirati košarkaški jedan duel tebe i Tomaševića. To je bilo zanimljivo za gledati. Da, to bi bilo sjajno zanimljivo za gledati. Došli smo ti na kraj. Mislim da fali još nešto od bitnih stvari što si htio nabrojati. Vidiš, kad se nekad te odnese, onda možda idemo prema kraju. Gledajte, znači ono što nam je važno isto tako je sport. Dakle, vaučeri za sport, za djecu, kako bi jednostavno imali priliku trenirati, kako bi svima dali šansu i uopćenito u sport zagrebački moramo puno više uložiti. Pogledajte ovu maglu koju prodaju oko Doma sportova. Stari projekt obnove krova i čak nisu uspjeli napraviti kompletnu sanacijsku obnovu cijelog Doma sportova, nego samo obnavljaju krov koliko su kratkovidni. A zagrebačka sportska infrastruktura je u užasnom stanju. Klubovi su nam nikad gori, a bili smo praktički na tronu Europe i u nogometu, i u košarci, i u vaterpolu, i u rukometu. Ali danas to nije slučaj. Prošle su godine od univerzijade. A zato, moj cilj da opet budemo najbolji, ne? A ne ko Tomašević je košarka. Ajde da te za kraj pitam da imam kako ćemo, imamo ovih nekih par brzo poteznih, kao tko pjeva zlo ne misli ili Metastaze? Tko pjeva zlo ne misli? Subota na Špici ili na Sljemenu? Sljeme uvijek. Koliko košta žičara?
Žičara je besplatna za Zagrepčane. Okay. Sad, jel? Ali bila jako, jako skupa, ali sad ću vam nešto reći. Sedežnica. Znači oni su bacali su se po podu zbog žičare. Sedežnica koja je otvorena, a žičara je zatvorena, košta skuplje po kilometru nego žičara. I to je jedna od stvari kojom će se definitivno baviti DORH i USKOK. Samo da ne zaboravim. Ne? Dobro, Golubovi Ivo Robić ili rođen u Zagrebu, ITD benda? Ivo Robić. Karta za tramvaj ili švercanje? Karta za tramvaj. Koliko je karta? Sve to znate, ne? Koliko? Pa 4 kune. Bila 4 kune, ok, dobro. To je ona pola sata, ne? I što još ima? Lisinski ili Tvornica kulture? Pa prije Tvornica kulture, a sada Lisinski. Stari, što s godinama dolazi? Pa vjerojatno s godinama. Da, sad sam uglavnom gledam ovaj teatar Gavran i gledao sam dosta njegovih predstava. Bio sam na nekakvim koncertima u Lisinskom, ali volim otići u kazalište i definitivno i pogotovo pogledati dobru komediju. Mislim da nam je svima potrebno malo više smijeha. Pa dobro, vidim da ti na sve gledaš kao komediju tu u Zagrebu, ali dobro pričamo kako ne, ovo je tragikomedija, ali nažalost će u odnosu na pravi kazališni čin imati vjerojatno dosta neke druge posljedice. Nesretan svršetak. Da, neke druge svršetak, okay. Ali ono što je cilj izbjeći da taj svršetak pogodi sve građane. Dakle, ukoliko se nešto ne napravi, ja sam se naučio, a to je efekt lavine, snowball efekt, vi to vrlo dobro znate. Dakle, ako krivo zasadiš stvari, jednostavno ne možeš izbjeći posljedice. Kako siješ, tako žanješ. Ako ne spriječimo jednostavno nastavak ovog užasnog upravljanja gradom Zagrebom, posljedice za Zagreb će, vjerujte mi, biti nesagledive. I zato je ključna prilika da se ova vlast promijeni sada na izborima u svibnju, inače će Zagreb stvarno doživjeti svoj krah. Znači ti si siguran drugi krug? Drugi krug ide 18.5. Da, i pozivam sve da izađu i u drugom krugu i da napravimo nužne promjene u gradu Zagrebu. Hvala ti, stigli smo do kraja špice specijala, više informacija o Davoru Makar možete ih naći na sve strane, ali malo ovo što smo mi pripremili nađite na blogu Manjgora Hari, tamo ćete moći postaviti pitanja, davat ćemo odgovor ako želite nešto u komentarima, ostavite pa ćemo pitati Davora, imate QR koji vam prikazujemo, QR kod pa možete skenirati da vas odvede na taj link. Na svim kanalima gdje god ostavite komentar ćemo pitati Davora da nam odgovori. Za kraj vas pozivam da se besplatno pretplatite na YouTube kanal podcasta Špica s Macanom, jer ljudi misle da treba nešto platiti. Ne, to vam je samo da vam dolaze obavijesti i da se gledamo svake subote u 10 live na YouTube.